Il-Prim Ministru Ingliż David Cameron jinsab konvint li Renju Unit għandu jwettaq attakki mill-ajru fis-Sirja u jipprovdi spalla lil Franza fl-azzjonijiet militari kontra militanti tal-Istat Iżlamiku fis-Sirja. Meta tnejn tkellem f'Pariġi fil-preżenza tal-President Franċiż François Hollande, Cameron offra lil Franza biex tagħmel użu minn bażi tal-ajru f'Ċipru għall-attakki kontra l-ISIS. Today, I've offered President Hollande the use of RAF Aquatiri for French aircraft engaged in counter-ISIL operations and additional assistance with air-to-air refuelling. Il-Prim Ministru Ingliż qal ukoll li din il-ġimgħa se jressaq strateġija komprensiva kontra l-ISIS quddiem il-Parlament Ingliż. Filwaqt li fisser kif jappoġġja bisħieħ l-azzjonijiet ta' Hollande kontra l-ISIS qal li jemmen bisħieħ li r-Renju Unit għandu jagħmel l-istess. I firmly support the action that President Hollande has taken to strike ISIL in Syria, and it's my firm conviction that Britain should do so too. Cameron ħabbar ukoll li fil-jiem li ġejjin se jagħti dettalji dwar fond ta' 12 biljun sterlina biex jintefqu f'Tamir. Tamir li fost oħrajn se jinkludi flotta ġdida ta' ajruplani li jintużaw għal sorveljanza fuq il-baħar. Minħat tiegħu il-President Franċiż sostna li Franza se tkun qed tintensifika l-attakki mill-ajru fis-Sirja. Sa dan it-tant, Franza bdiet l-ewwel attakki mill-vapur li ġor l-ajruplani bl-isem Charles de Gaulle, vapur li jiflaħ 26 ajruplan. Il-belt kapitali Belġjana għadha taħt teddida serja u attakki terroristiċi jistgħu ikunu imminenti. Matul il-jum ta' tnejn Brussell iżamm l-ogħla livell ta' sigurtà, universitajiet, skejjel u l-metro baqgħu magħluqa. Il-Pulizija Belġjana arrestat 16 persuna suspettati li kienu se jwettqu atti terroristiċi jew li kellhom konnessjoni mal-attakki f'Pariġi. Dan waqt sensiela ta' raids fi Brussell u fi bliet oħra fil-Belġju. Waqt wieħed mit-22 reid li saru ġew sparati żewġ tiri lejn karozza fejn intlaqat wieħed mis-suspettati li ġie arrestat minnu fih. Il-prosekutur tal-Belġju qal li ma nstabu ebda splussivi.